سلام تقطعت نايس channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا أكسام مودة تامسانا تنهو لعلا قداس النزلو بوليتيكا وحشوية إنا خنري لومي اسكا مجمريا بتي أب وعلى ناي مقرأ سوسي أبريات كبر زغني كنرينا مجمريا بزي دراما زكاية زلو كنجمر دراما سبسلز فتو let's go what's going on among American Europe anti-Kaidalo. Okay, let's hit it here. This obligation because Welcome to you, our viewers around the world. I'm Michael Oku. The Trump administration in the U.S. is facing allegations that top security officials accidentally shared classified information with a journalist on Signal, a messaging app. The Atlantic magazine editor Jeffrey Goldberg says he was added to a group discussing U.S. airstrikes on Houthi rebels in Yemen just hours before they were carried out. The chat included the following exchange. The user identified as Okay. هذا مستراوي chat ويكا زررب ناي عبيتي مرحتنا أمريكا وتجيله كل عينة حمريتا يجي أزارة بقين زلو تحدي نكوينات أبي من زكاية زلو نحوتين مهرام زمل كزارة وتجيله زعجي نيا سلم تهارينكم ما قال ملا ويون نأمريكا وشتا مهنياتو تحبريتاتي أبقى بحوتين ده بس أنا يروحوتي عقد دي ما تكعت مقبرمو سراويتنا أمريكا كقدام تخالن يرو بزبل هذا نفسه زخالة دي بيت جيرو مالو اتخالة أيضا ما أبتشات نيروبا كداهم مخلو ترخيب الله. تو إيروبا دما زوج دايزي بري روم سلزلو كتريهم زي من محضرنا دونالد ترامب بوقت رايد يكونس بحبو كمان تاي كم تزارب يمزول زلو سمعوا the following exchange. The user identified as U.S. Vice President J.D. Vance posted this message referring to U.S. plans to hit Houthi forces who had disrupted international shipping in the Red Sea. It said, if you think we should do it, let's go. I just hate bailing Europe out again. So after chat هانتي مقتل بريزنتنا أمريكا JD Vance فلت سب مع الابتي account يبلو انتايلو if think we should do it let's go نحن جدا كجبر الله تبلغينكم ويون كجبر الله تبلغينكم let's do it أنا ترايتنا أمريكا تسألني أنا أمريكا نيروبا بيل مقبار ويون نيروبا متحنو قبرسكم تجد دس هاي بلنني بمبال تزاري بمالتي زي مقتل بريزنتنا دون أمريكايو JD Vance and we all know JD Vance بتدقاقامي نيروباويان كنقفو من كهرمو من درزلو مراحيو سلزي أزا قدايزيا مليسا قولج عمتيات اللهم على نغطر Europe out again. Minutes later, according to Goldberg, the user identified as Pentagon Chief Pete Hegseth responded saying this, Vice President, I fully share your loathing of European freeloading. It's pathetic. But Mike is correct. We are the only ones on the planet on our side of the ledger who can do this. Nobody else even close. William Glucroft is a U.S. even close. Minister بكل خالد ما تري ورا اللوم زد حري ترامب زلو بيت بال انتايل ماليسلو نتي مقتل بريزنت نيجيري فانس مالتي VP I fully share your loathing أوروبا بانا تور بيتهم زخود زلو بتاع مزحزنني بحمز قلج زبلنيو جن مايك ناشنال سكيورتي حلف مالتيو مايك صبعلو دحري بجك أنا نزعجم زك فتح زخيل يلن نقربون يلن سلازي we can do this nobody else نحن أنت دي غيرنا ما كالس قبر يلن بمبال دما بيت زبلو دما نزيا خما غيروا مالت سلازي تقابلهم أوروبا هرمو مالو زي بحبوا زربيو جن تايم مفلوي نجار ولا بوقعون كميهم زبلهم زلوجن نتي أمونكو أوروبا أنا أمريكان زلزم دنا أمانة يزهرمو زلزغت فلت زلكم Planet on our side of the ledger who can do this. Nobody else even close. William Glucroft is a U.S. analyst and the deputy editor of the Parliament magazine. I asked him if there have been any reactions so far from the EU. It's been pretty muted on this side of the Atlantic, and I think that's probably the smart move. It's also not hugely surprising to be hearing this. If anything, there's some consistency between what was going on behind closed doors or thought to be behind closed doors, or behind closed doors with a journalist unknowingly involved, and what we've been hearing in the public, right? No love lost with European allies or erstwhile European allies, however we're defining the transatlantic relationship right now. So none of this should come as much of a surprise to European allies, and I think that's why they're probably letting the infighting just go on and watch from afar as Washington kind of goes to bat against each other. It would be انتاي سكيبل تانيو ايروبا سنتاي يبلو خون بزن ريو زلنا كونتاسي انتاي يبلو مسبلو
ولا حنت زقرب كلتات كويبلون زيتي بوقعي ونا وصيوم زاربو زلو يو اتونكو نصر زخنا لا نغير تلو اتبوقع زاربون يوروبا نكفرارو هيلوم ويون اوروبا ناي ميليتار باجيت ناتهم نخبزو هيلوم تراي كونوني هيدا كابل بوم يمكم زعمنو اوروبا طقم خمزه يبلو ترديو مالو اوروبا نامريكا كربح زخل كمزه يكون ويون مزمازي كمت دونالد ترامب اوروبا بزح تمزمزنا زبلو كل تم محدار ناتو كوما عين السمعيت زلوم بتروحوا تغربيتات خيزا لا كونتيننت ويون هاجرات اوروبا اب امريكا تحنجروم زخدو زلون زنبرون كوينو يسمعهم كم زلو مرداتا غير لمبر ولا حدا فلوي نجر كهلو يكلنيو اوروبا دما ولا حنتا يتزاربون تزحش دما نسي مخنيات حدا حكيو زقبر يلن كالاي دما تزارب كاونت غيرو نجر يلن انت تخايلو نتزلو كنتات كسع كندي سيريس مخان ترديوم منقسقاساتهم كغبرو كغددلهم طراي تحتو كون زغل ስለዚህ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዘሎ ጋፕ ካብ መዓልትና መዓልቲ ነዳዲ ድውስኸሉ እምበር ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ንቓዕ ክፅግን ዝኽእል ኣካይዳ ብኣሜሪካ ንርኢ ኣለና ኤውሮፓ እኳ ንእሽተይ ቃል የድብለኩም ዘለኹ በቃ ተጋጊና ኢና ዝብሎም ነይሮም ከይዶም በቃ ኦኬ ፀገም የለን ኩሉ ሓሊግና ልክመና ኢሎም ኣብ ክንብርከኹ ምኽኣለ ነይሮም ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ቆሪፆም እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ስለዚ እቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ኣብ ነፍሱ ክምርኮስ ክኽእል ኣሎ it's sickening ከምዚ በቃ ቆለጭ ዘምፃልካ ክንዲዚአን ሃገራት ኤውሮፓስ ክንዲዚ ብስ ህዝቢ ዘለዎም ክንዲዚ ምዕባለ ኣለና ዝብሉስ ክሳዕ ክንዲዚ ክትጎራበት ትኽእል ክሳዕ ክንዲዚ ቆርባዕባዕ ክትብል ትኽእል ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ናይ ኤውሮፓ ውሪዳቱ ዘላ ኣብ ኤውሮፓ ስለ ዝነብር ዘለዎስ እግርብ እዩ ዝብለኒ ብዝኩሉ ነገራት ክትርኢ ከለካ ኤውሮፓስ ከምዚ ዓይነት ድኻምነት ክህልዎም ኣይፅበዮም ኒኻ ግን ሾኪንግ ናይ ብሓቂ ሾክ ዝገብር እዩ ስለዚ ብወቅዕ ድማ ይዋረድሉ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ኢኻ ቻይና ይዋርድዎም ቻይና እኳ ብወቅዕ ኣይዛረብን እዮም ግን ያ ከምኡ እዮም ዝብሉ ድኹም ኮንቲነንት እዮም ዝብሎም ፑቲን ኩሉ ግዜ ምስ ኣዋረዶም እዩ ህንዲ የዋርድዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኤቭሪዌር ዴይ ጎ ዴይ ኣር ኢንኮምፒተንት ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ሕጂ ኣሜሪካ ቀደም ትሰትሮም ነይራ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ፅርግያ ኣውፅኣቶም ማለት እዩ difficult after hearing this, and again, assuming it's authentic, to not conclude the U.S. Vice President and Defense Secretary's opinion of Europe is, let's say, less than glowing, and that might very well be manifest in policy. Sure. Again, a continuation of what we've heard in public from the Munich Security Conference, for example, and all the umpteenth statements from Donald Trump and his top officials about how they feel about Europe, the European Union, NATO's Europe contingent, etc. And we know this to be true when a European contingent of naval forces took to the Red Sea to help participate in keeping shipping lanes open and fighting back against the Houthi attacks. There was an incident, I believe, a year ago of a German destroyer launching its missiles to intercept drones. It almost immediately had to be taken out of service to be resupplied. There were supply issues, procurement. ብሓፈሻ እቲ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባሲ ንኤውሮፓውያን ክስምዖም ዝኽእል ዘረባ እዩ እቲ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ይሕስቡ ይኮኑን ዘለዉ ኣሜሪካ ሓቆም እዮም ይዛረቡ ዘለዉ ኤውሮፓ ኢንኮምፒተንት እዮም ወታደራዊ መዓት ሃዋፍ ዘለዎ ኮንቲነንት እዩ ዝሓለፈ ትዝክሩ ትኾኑ ኣብዚ ምፅያ ነይረ ያነ ኣይደኖ ቅድሚ ዓመት ድዩ ኣላ ቅድሚ ገለ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንሑቲ ብሓደ ኮይኖም ሓደ ኣላያንስ ኣቆይሞም ሓደ ልፍንታ ኣቆይሞም ንሑቲ ንክከላኸሉ መራኸብ ሰዲዶም ነይሮም ፈረንሳ ሰይዳ ነይራ ጀርመን ሰይዳ ነይራ ናይ ጀርመን ሓንቲ መርከብ መፅያሲ መፅያ ኣብ ካልኣይ መዓልታስ ተተኳሲ ጥይት ወዲኣ ኢሎማ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ወንታ ክትገብር ድያ ተበጊሳ መፅያኡ ቱሪዝም ድያ ክትገብር መፅያ ኢሉ ክንደይ ሰብ ናይ ጀርመን በቃ መሰካሓት ዝኾኑ በቃ ንጀርመን ንዓለምሲ ብኮሜዲ ክትቀትለያ ሓሲባ ዘላ እናበሉ ብዙሕ መዋረ ዘይኮይኖም ነይሮም ስለዚ እቲ ኢንኮምፒተንስ ብቅዓት ዘይምህላው እቲ ድኽመት መመሊሱ ዘዋርድ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ዝዓቕምኻ ድማ ኣፍካ ሒዝካ ጀማልካ ሒዝካ ትምባል እኮ ልቦና እዩ ኣብ በዓል ቻይና ከይዳ መራኸብ ኩናታት ኣያይት ኣለዎ የብሉን ኣብቲ ናይ ታይዋን ስትራይት ዝብል ብኡ ክሓልፍ ናይ ጀርመን መራኸብ ሪና ነርና ፕሮቮኬሽን ንምፍጣር ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ንሪኦ ዘለና ጠገለ ዘይብሉ ማለት ዓቕሚ ዘይብልካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብልካ ነውሪ ይኮነን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ግን እንተዘይብልካ ኻ ጀማልካ ክትሕዝ ኣለካ ስርዓት ጌርካ ሕጊ ሒዝካ ስቕ ክትብል ኣለካ ቀስቃሲ ክትከውን የብልካ ሽግር ክፅውዕ የብልካ ንካልኦት ሃገራት ክፀርፍ የብልካ ኤኒዌይ ኣብ ኤውሮፓ እቲ ሱፕሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝብልዎ ዝፈጠሮ እዩ እዚ ሓደ ሰብሲ ኣነ ሓያል ኩሉ ዝኽእል እየ እናበለ ከሎ ግን
ኣባይታ ግን ሓይሊ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ዘይ ቦታ ካብ ዝክ ዘሎ ዘይክእል ይዘልል ይጉዳእ ምስ ክበኣሶ ዘይክእል ይበኣስ ይህረብ ስለዚ ዓቕምኻ ምፍላጥ ልቦናይ ቀዳማይ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ድማ ልክዕ ማሕራ ዓቕምኻ ምዝራብን ምኻድን ከዓ ተወሳኺ ልቦና ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ልዕሊ ዓቕምኻ ምምጥጣር ድማ እንታይ ከም ዝፈጥር ከዓ ምርዳእ የድሊ ሕጂ ናብቲ ዘተሰላም ክምለስ እየ ነዚ ዲቤት እዚ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለኒ ከርእየኩም እየ ዳሕራይ እስከ እንታይ እዮም ተባሂሎም ዘሎ ኣብቲ ስዑድያ ኸ The US has made separate agreements with Ukraine and Russia to ensure safe navigation in the Black Sea and to implement a ban on strikes against energy facilities. Moscow said its discussions with the US and Saudi Arabia focused mainly on a new ceasefire deal in the Black Sea and important export routes for Russia and for Ukraine. ሕጂ ኣብቲ ስዑድያ ዝግበር ዝነበረ ጉዳይ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ዘተ ማለት እዩ ኣሜሪካ ንክልቲኦም ልኡኽ ናይ ዩክራይንን ልኡኽ ናይ ራሽያን ኣብ በበይኖም ከም ዝረኸብዎም እዩ ዝንገር ዘሎ ተገራጫዊ ዘረባ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እስከ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ክፍትን እየ ኣብዚ ስምዑ እስከ yielded no results for now. Earlier today, the American delegation met with their Ukrainian counterparts. The discussions were aimed at securing a maritime ceasefire. Yesterday's talks between the US and Russia went on for 12 hours, but no joint statement was reached. For more on this story, we can bring in John Herbst, senior. So, ከም ዝብልዎ ዘሎ ምስ ራሻ ዝተገበረ ርክብ ከባቢ ን12 ሰዓታት ከም ዝቐፀለን ብርቱዕ ዝኾነ ዝርርብ ይካየድ ከም ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ድማ ሓደ ውዱእ ዝኾነ ነጥቢ ክበፅሑ ከም ዘይከኣሉ ብርግፅ ንኩሉ ነገር ኣብ ሓንቲ ኣኼባ ክውድእዎ ኢሉ ዝፅበ ሰብ እውን ኣይነበረን ግን ኣትሊስት ኣብቲ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገለገለ ነገራት ስምምዕ ክበፅሕ ይኽእል ክኸውን ዝብል ዘረባይ ነይሩ ስለዚ ኤሮፓ ከም ወትሩ ንፈልጦ እቲ ኩነታት ክሰልጥ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ናቶም ናራቲቭ ነቲ ነገር ከም ዘይሰልጥ ንምዃን ጥራይ እዩ For more on this story, we can bring in John Herbst, Senior Director at the Atlantic Council's Eurasia Center, as well as a former U.S. Ambassador to Ukraine. Thank you very much for joining us on the program today. Now, we have these talks that were underway in Riyadh. Yesterday, we had 12 hours of negotiation between the U.S. and the Russian side. Why is it taking so hard to reach a breakthrough on this maritime ceasefire, considering there was already one in the past? ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዘተሰላም ማለት ኣትሊስት ክልተ እቶም ፕሬዚደንት ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪቦም ገለ ነገር መረዳእታ ሒዞም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ተተንኪፉ ነይሩ እቲ ኣርስቲ ስለዚ ስለምንታይ እዮም እዞም ቴክኒካል ቲም ዝበሃሉ ነቲ ሓሳብ ኣብቲ ግብሪ ከተግብሩ ዝኽእሉ ዝነበሩ ወላ እውን 12 ሰዓታት ተተራኸቡ ኣብ ሓደ ንጹር ዝኾነ መደምደምታ ክበፅሑ ዘይከኣሉ ይብሉ ኣሎ We don't have at this point details on the talks. We do know that Putin has no interest in having an overall ceasefire. He wants to continue his war on land. A ceasefire at sea is something which, in theory, should be achievable because the Russian Black Sea fleet has been driven out of the central and western part of the Black Sea and out of Crimea by Ukrainian drones. So until we have more information, it's not clear why there's not an agreement on a naval ceasefire. But the reason why there's no overall ceasefire is Putin wants to continue taking more Ukrainian territory. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ቭላድሚር ፑቲን ብቪድዮ ገይሩ ኣብ ዝውና ከም ዘምፃእኹም ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ሓሳብ ከም ዝቕበሎ ግን ብዙሕ ቴክኒካዊ ሕቶታት ክመለስ ዘለዎን ምርድዳእ ዘድልዮ ነጥብታት ከም ዘሎን ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ምስ ፑቲን ምርኻቦም ዝበፅሖ መረዳእታት ኣሎ ድማ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ከቢድ ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ ጋራንቲ ክትህብ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እዝን ክኸውን ክትብል ስለ ዘይትኽእል እስከ ሕጂ በቲ ዝቐለለ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ኩነታት ንፍጠር ዝብል ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናይ ግሬን ዲል ዝበሃል እዩ ናይ ግሬን ናይ እኽሊ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ነገራት ንሱ እስከ ነፍቅደሉ ግዚኡ ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ እኽሊ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ንግዲ ካሊእ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል እቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ነቲ ባሕሪ ዘርእየኩም ፀናሕኩ ብኡ ምንቅስቓሳት ድሓን ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እስከ ንፍጠር ኢሎም ነይሮም እስከ ብዙሕ ተገራጫዊ ዝመስል ሓበሬታ የሰምዕ ዘለዎ እስከብዚያ ኻ ንመለስ It was the diplomatic equivalent of an awkward family reunion. The Ukrainians, the Russians, the Americans all holed up in the same hotel in Riyadh, talking about peace, but not to each other. Yesterday, Russia and the US sat down for talks. It was a marathon 12-hour meeting. And what came out of it? Well, not very much. Moscow and Washington were supposed to issue a joint statement. That did not happen. A readout was also expected, and that too is missing. So the end result is more questions than answers. The Kremlin was asked about this, and here's what they said. I'm sure you will ask me about the results of talks in Riyadh. The results of the finished long Russian-American talks have been reported to the capitals. They are being analyzed now.
ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ሓበራዊ መርገፂ ወይ እውን ሓበራዊ ዘረባ ከም ዘይሃብውን ተመሊሶም እውን ክልቲኦም ሪድ ኣውት ዝበሃል ድማ ውፅኢት ናይቲ ዝተገበረ ብክልቲኦም ሃገራት መደምደምታ እውን ፅሑፍ ይወፅ እዩ እሱ እውን ኣይወፀን ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ሃገራት ንዑ ሪኦም ኣናላይዝ ገይሮም ዘድሊ ሓበሬታ ከውፅኡ ምዃኖም ኢሉ ስለዚ እቲ ዘተ ኮምፕሊኬትድ ከም ዝነበረ መረዳእታ ክኸውን ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ንሰለስተ ዓመት ደማዊ ኩናት ኣካይድካ ብሓፂር ግዜ ብቐሊል ግዜ ክውዳእ እዩ እንድሕር ኢሎም ካሲ እቲ ኩናት ሓቂ ነበረ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት እቲ ከቢድ ኩናት ስለ ዝኾነ ግዜ ወሲዱ ክፍታሕ ጥራይ እቲ መስርሕ ጥራይ ክቕፅል ኣለዎ ኢና ክንብል ንኽእል So far, there are no plans of talks at the highest level. But as you know, it can rise rather fast. There is an understanding that the communication will continue, but there is nothing specific yet. It will be agreed upon. ስለዚ ሓደ ጭቡጥ ነገር ዝተገበረ የለን ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ይኹን ኣብ ልዕሊ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይተን ሃገራት ንኽርከብ እውን ዝተወሰነ ነገር የለን እቲ ኮሚኒኬሽን ግን ቀልጢፉ ክጋጥም ከም ዝኽእልካ ይርዳእና በት ክሳብ ሕጂ ሓደ ንፁር ነገር መደምደምታ ዝተበፅሐ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ which is not a good sign እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፑቲን ኣብቲ መሬት ክሰማሕ ኣይደልን እዩ ዘሎ ግዜ ክበልዕ ይደሊ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ንሰማዕ ኣለና በተግባር እቲ ናይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኣከም ዓይነት መደምደምታ ይበፅሐና ኣሎ ካብኦም ክሰሜና That doesn't tell us anything. Their answer was as vague as the outcome of the talks. But we have some inputs on what was discussed, and this came from the Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov. He says the Black Sea was on the agenda. Monday's talks focused on a maritime ceasefire so that both sides can resume trade. Lavrov wants the US to quote-unquote order Kiev to sign the new navigation deal. When the president said, "We are for ceasefire, but there are nuances who will ensure that the Nazi regime in Kiev doesn't break the promise. We are also in favor of considering ways not to cause any damage to the energy infrastructure. This is not in our interests." And ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ወገኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ማለት እዩ እቲ ማሪታይም ኣብ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ናቪጌሽን ምቁራፅ ተኽሲቡ ንኸካየድ ፀገም የብልናን እቲ ፀገም ግን መን እዩ ክሕልዎ ዝኽእል ነዚ ነገር እዚ እቲ ኣብ ኬቭ ዘሎ ስርዓት መን እዩ ክሕልዎ ዝኽእል እምበር ንሕና ነዚ ክንሰማማዕ ፀገም የብልናን ወይ እውን እቲ ናይ ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ንዑ እውን ክንሰማምዖ ፀገም የብልናን ጥራይ ግን ነቲ ሰብቲ ነቲ ኣብ ኬቭ ኣብ ዩክሬን ዘሎ መንግስቲ ከተእምኖ ክትክእሉ ኣለኩም ጋራንቲ ክህብ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከም ዘይክእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብወገንና ንሕና ኢድና ንግርናን ክንክብ ንኽእል ኢና ካብዚ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ንግዲ ይኹን ኣብቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ፀዓት ካብታት ኢድና ክንክብ ንኽእል ኢና ብኣንጻርና ዘሎ ሓይሊ ንዑ ክገብር ርግፀኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ as the president said, we are in favor of resuming the Black Sea Initiative in some form that is more acceptable to everyone. The Black Sea Initiative was discussed in Riyadh as a priority. Our position is simple. I have just stated it roughly. We cannot trust Zelensky's word for it. Also on the table is the 2022 Black Sea grain deal. A quick primer first. The Black Sea is located to the south of Ukraine. It is the only way to ship anything out of the country. But when the war began, the Russians blocked the Black Sea. They said all vessels were fair game, even commercial ones carrying food grains. The Russians would attack. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ባሕሪ እዩ ሕጂ እዚ ባሕሪ እዚ ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ብፍላይ ንዩክሬን ድማ ጥንኮ ኣብ ደገ ባሕርናታ በዚ ብላክ ሲ እዩ ንራሽያ ብንየው ብካልእ መንገዲ እውን ኣለዋ ግን እዚ እውን ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ኣብ ደገ ባሕርናታ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ብዝነበረ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕትታት እቲ ንግዲ በዛ ኣፍ ደገ እዚ ምኻድ ንግዲ ከቢድ ኮይኑ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ዓብይ ረበሻነ ንግዲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዩክሬን ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ድቑዒ እኽሊ ገለ ነገራት ደፍሪ ሃገር እዩ እኽሊ ደፍሪ ሃገር እዩ ራሽያ በንፃሩ ከምኡ ራሽያ እኽሊ ድቑዒ ካልኦት ብዙሕ ማዕድናት ኤክስፖርት ዝገብር ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ካብ ንግዲ ዝነበሮ ዓብይ ፅልዋ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስምምዕ እንተገይሮም ነቲ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል That's when the United Nations and Turkey got together. They brokered a deal between Russia and Ukraine. And what did that deal say? That Ukraine could ship food grains from 3 ports. In return, Russia too got some concessions. They were allowed to sell food and fertilizers. In July 2023, this deal was up for renewal, but Putin refused to do it. He said the West was not keeping its word and that Russian food exports were facing a lot of restrictions, so Moscow refused to renew the deal. Which brings us to today. Moscow wants to revive that deal and it is pushing hard for it.
ሕጂ ኣብቲ 2023 ግን ነቲ እንታይ ስምምዕ ተገይሩ ነይሩ እኽሊ ይኹን ማዕድናት ይኹን ገለ ኣብ ቦታ ክወፅእ ራሽያዊ ነቲ ንግድናታ ነቲ ናይ ድኩዕድዩ ናይ እኽልናታ ንክሸይጥ ክፍቀደላ ዩክሬን ድማ ብኡ እኽሊ ከተንቀሳቀስ ክፍቀደላ ተባሂሎም ኣብ ተሰማምዕሉ ፑቲን ራሽያ እንታይ ዝብል ጥርዓነ ኣቕሪባ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ንግዲ ናይ ራሻ ወላ እኳ ብቓልቲ ተሰማምዕሉ ብተግባር ግን ንዑ ዘቆናፅብ ንዑ እገዳታት ዝገብር ብዙሕ ስጉምትታት ይወስዱ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ከም ድሌቶም ዝጥቀምሉ ንሕና ግን ንዕፀወሉ መንገዲ ክህሉ የብሉ ብምባል ምዕፃዊ ንኩሉ ክዕፀ ኣለዎ ዝብል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እያ ትብል ዘላ ስለዚ እቲ ናይ ግሪን ዲል ዝበሃል ዝነበረ ብዩኤን ዝተሸምገለ ጉዳይ ኣብ 2023 ከም ዝፈሸለ እያ ትነግር ዘላ What about Ukraine? What is their position? Well, they weren't a part of these talks, but the US delegation met them separately this morning. It was a brief discussion, sort of like a debrief. The statement from that meeting has just come, and there are two big takeaways. Number one, both Russia and Ukraine agree to stop military strikes in the Black Sea. That is point number one. And number two, the US will support Russian agriculture exports. These are 2 points that Kiev has agreed to. So እንታይና ንርኢ ዘለና ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ተሰማሚዖም ከም ዘለው እቲ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ምስ ተረኸበት ቀፂላ ምስ ናይ ዩክሬን ልኡኽ ድማ ዲብሪፊንግ ወይ ከዓ እቲ ዝተገበረ ስምምዕ ተመሊሶም ከም ተሰማምዑ ከም ተረዳዱ እሱ ከዓ እንታይ ዝብል ክልተ ነጥብታት ኣብኡ ተሰማሚዖም ኣላ ሓደ ሪስቶር ራሽያ ሰክሰስ ቱ ወርልድ ማርኬት ፎር ኣግሪካልቸር ኣብቲ ናይ ሕርሻ ዕዳጋ ራሽያ ንክትምለስ እቲ ናይ ንግዲ እገዳ ወሪድዋ ዝነበረ ነቲ ናይ ሕርሻዊ ነገራት ነዚ ክፍቀደላ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ እንታይ ዝፈጥር ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ራሽያ ድኩዒ ይኹን ናይ ራሽያ እኽሊ ኣብቲ ናይ ዕዳጋታት ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ተቐላዕነት ኣጋጢምዎ ነይሩ እዩ ብዙሓት ሃገራት ግብፂ ድዩ ኬንያ ድዩ ሳውዲ ኣፍሪካ ድዩ ጋና ድዩ ናይጀርያ ድዩ ብዙሓት ሃገራት ሽግር ኣጋጢሙና ዘይብሉ ነይሮም ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ኣፍሪካ ተራ ክህልዎ ይኽእልን ወላ ብኤሮጳዊ እንተኾነ ሓደ ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ማሪታይም ኣብቲ ባሕሪ ብላክሲ ዝግበር ንንግዲ ዝግበር መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ከም ዝኾነ ስለዚ ብክልቲኡ ሓደ ደሓን ዝኾነ ምርድዳእ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ Ukraine has also established some red lines. Any Russian warship beyond the eastern part of the Black Sea would be seen as a violation. So for now, trade will resume in the region. There will be less militarization. The Black Sea could witness some peace. But what about Ukraine? Зараз в Сумах ще триває рятувальна операція. መጀመርያ ኣብቲ ብላክ ሲ ገለ ምርድዳእ ክገብሩ ከም ዘለዎም እቲ ባሕሪ ማለት እቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ዝሓሸ ዝኾነ ደሓን ዝኾነ ምርድዳእ ካብ ኩናትን ውግእን እውን ክዕርፍ ይኽእል ይኸውን እዩ ስለዚ ጀነራሊ ደሓን ዝኾነ ምርድዳእ ንርኢ ኣለና ኣብ መሬት ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ዩክሬን ከንታይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ኸ We need a movement towards real peace, towards guaranteed security. This is necessary for everyone, in Ukraine, in Europe, in America, and for all those in the world who seek stability in international relations. What we're seeing right now are baby steps. The Black Sea ceasefire is the first step. What comes next? Where does that leave the prospects of peace? Right now the path looks murky. Despite all the developments, the path still looks uncertain. Russia says it is open to talks, but only on its terms. Ukraine says it won't negotiate without security guarantees. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ንኣሽቱ ለውጥታት ንርኢ ኣለና ኣትሊስት ኣብ ጣውላ ክዘራረቡ ምብቅዖም እውን ሓደ ፅቡቅ ተበግሶ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘፈላለ ነጥብታት ዘከራኽር ነጥብታት ስለ ዘለዎም ብቐሊሉ ክብፃሕ ዝኽእል ስምምዕ ከም ዘይኮነ ርድኡ እዩ የግዳስ ኣትሊስት እቲ ተበግሶታት ይውሰድ ምህላው ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ምክንያቱ ኣብ ጣውላ ኮፍ ከይበሉ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘይክእል ርድኡ እዩ እቲ ሽግር ንክፍታሕ ድማ ግዜ ክወስድ እዩ ኮምፕሊኬት ክኸውን ከም ዝኾነ ፍሎት እዩ ግን ኣትሊስት እቲ ዝርርብ ተቐፂሉ መፍትሒ ክርከብ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣትሊስት ንሕጂ ማለት እዩ ክልቲኦም ነናቶም መርገፂ ዝተፈላለየ ካብ ሓትሕድ ተሪር መርገፂ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እናለስለስካ ኮምፕሮማይዝ ሕድገታት እናገበርካ ምስከትካ እዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኔጎሲዬሽን ውስጥ ተቐፂሉ ድማ ኣገለ ነገር ክብፃሕ ዝኽእል ይመስል And the US is busy shuttling between the two rooms. Meanwhile, Europe has a serious case of FOMO. It doesn't want to be left out. So the UK and France are now planning their own talks, a meeting of their so-called coalition of the willing. This is a group of countries ready to step up military aid for Ukraine. This meeting will take place on Thursday. But will it change anything? ኣነ ዝገርመኒ እዞም ሓውሱና ኻ በቃ ክንደይ ኣኼባ እዮም ዝገብሩ ሓንሳብ ኣኼባ ገይሮም ዘይረዳዱ ዋ ኣተበጀኹም እቲ ናይ ኣኼባ ገንዘብ ኣዋፂኹም ነቲ ሃገር ነዘን ወዲ ቁጠባ ኤሮጳ ኢንቨስት ግበሩሉ ዝብሎም ደምሲኖም
اتيوم ابريات الرخبو زيوم قصالك الرخبو ويلك تراخيبكاس حدا معلبك تقبر يدخل ماي جودنس اوروبا نغرس زي ودا بقى حكم يا امريكا خداهم وا Diplomacy may be in full swing in Riyadh and Paris, but on the ground, the war is only escalating. Overnight, Moscow launched 139 drones. 78 of them were shot down. In the Ukrainian city of Sumy, a Russian strike injured 101 people, including 23 children. Meanwhile, Ukraine struck Russia's Belgorod, destroying 4 military helicopters. So right now, both armies are digging in, neither side willing to compromise, and the war grinds on. كم نريد لنا زي تناي زت سلام ناي قالن كجبر كله تكوينات جن بزبرت عمل يعطر كم زلوا ناي درونات ناي بيت مسائلات كل تمتكعتي تكويناتي بزنس از يوجوال يزغط زلوا رايتي زرربنا تناي كوينات قداي قديفو ابتناي زت سلام تبع زلوا ويناي ديمقراطية او الشفت سلز جبرت زربانبر تكوينات بزبرت عمل يغطل كم زلوا مهنياتو نتحواف تقولوا ناي نايز حجزالو غزي نفسو كفم كتقامل يزفتن زلو نات بوزيشن كدلادل نات بوزيشن كحيل يزفتن زلو غصب. From the Research Center Transformations of Political Violence is an international relations expert with a focus on Russia and transatlantic security and defense policy. Welcome to DW. So we appear to have both sides agreeing separately to a ceasefire in the Black Sea, with Ukraine now calling for more talks to settle what it says are details of these separate agreements. Are you clear what has been agreed? No, I'm not. And that is in part because we have already seen that in the preceding phone calls where supposedly a deal was struck to deny attacks on energy infrastructure, that wasn't heeded, apparently by both parties. So I would be hesitant to say that this is a major breakthrough, but it certainly signifies that Russia on the one hand and the United States on the other are interested in these talks and that there is some progress being. Generally, انتهي زبال زلو كابتا قدمنا هنصمتنا هنا بكل من قدمتنا أوروبا ميديا ونكريوس زلو هذا جبوت خونه معلبي كم زي ترقبل التكوينات ولا قاب زر بيكبر بزح فتنة هذه كبر تلو هذا زي جبتنا بي كم زي تبتها معناته حبراو مجلس استيجيرهم ويكا ريد اوت استيجيرهم تخكلنا على واتسيت نايتي سمع انتاينيرو كتبلونا يكالي. So if we presume that there is consensus on a ceasefire in the Black Sea at least, what does each side get out of such a ceasefire? Well, the Trump administration has made it quite clear that they want to cash in on one of their electoral promises, which is to make steps towards a ceasefire. And of course, part of the function of what we are seeing right now is to give the visualization of that. On the Russian side, of course, there's a perceived window of opportunity that if you can strike a deal with the Americans, that you can realize goals, interests towards Ukraine and the European Union. That's also how I understand the Russian rhetoric on the other side, that they are glad that the US is making Ukraine. بحفشة انتينا نرزلنا تي راشا حد عبنا بي كم عبنا بجيرم وسيدو مزلو اتزرب مس أمريكا ترى يكبر مهلاو تزبلت جيرم وسيدو مزلو سلمتاي اتحطوا مس أمريكا كردادون تقيلهم مس أمريكا مردا أنت تفتيرو يوكرين انتايبل أمريكا أوروبا انتايبل أقداس يكون نبذولنا دم تايم بس حمزلو سلمتاي اتى أوروبا زبال جفع زخنا ناي بوزيشن ناي أيديولوجي ويناي مرقت فللي سلزلو كابتي زلو كنتات نيروبا مسو ديسكاس مقبار مالت حمام رؤسي اوريدي مس امريكا كن تسفانا يمرداء كله سلزغل من البات ابزو حجي تري لهم هلو كله مزغزيه كن كال كونسيشنز ويكا حدقتات غيروم كراديو كله خليب كال امريكا بزح سلطان سلزلو انتي زلو كال اصواتات نخد كفت سقمتن وسادون موتيفيشن وين سلزلو مس زلو كاب غداينا يوكرين تالي اب كالت كيس لا تدلزلا شبت بدون سبلت لازال نوع تتكيم مس أمريكا زجبر سمع زيادة قد سنة كلولو أمريكا دمانتهم أوروبا ديونتهم كالوت أم مسمع انزل على الواك الواسل زغل نا أمريكا تراي مسأ ديل مقبار كم حدا قد سنة بيجرون وسيدهم ملو توتيت ناتو دما كري مالتي أوروبا أمونغو أوروبا أمريكا مزول لو جاب ناقة في خيدالهم كوينو تعرفون أوروبا أنت على أمريكا دويلهم نست قبل يزل أين قبلوا الناقة جايو أي كوني كولوا زخولي مثلاً. Do certain things. Okay, and we have Russia saying that it needs guarantees from Washington that Ukraine would respect a maritime ceasefire. Is there any indication of how this ceasefire will be enforced?
I don't see an indication that there's a very systematic or transparent approach to all of this, and that is in part because the preceding announced agreement has been broken already, apparently. So, but يا بعفشا تي بعزلو تي حتوتات ناي راشا كمل زخل حيل خلو دي مالت ولا ديمقراطي سوقس مزقبر نايتي اب يوكرين زلو منغسي كحلوا مخانو غارانت كب زخل حيل الله دو نزبل برقص عو كب زخل غارانت كب زخل حيل وناي تراينا الله يزبل زلو حجي نريا لنا تي اوروبا كسع كندي ترسع كم زلابتي نيغوسيشنز تريفهم زلو بعفشا ناي اوروبا غبره ملتي بزعباتي امريكا تكبر زلاس كسمو. One of the things that was discussed was plans to target Houthi rebels in Yemen. We had the U.S. Vice President J.D. Vance who weighed in talking about Europeans who would be freeloading essentially. How is this all being received in Europe? Yeah, it was pretty blunt stuff. I don't know if we have the tweets up to show them. J.D. Vance saying, I just hate bailing out the Europeans. And Pete Hegseth, Defense Secretary, saying, I share your loathing for European freeloading. It's, on one level, let's be clear, diplomats, politicians are used to much more explicit. So, كم ريوز لنا تي نيروبا نامريكا بوليتيكينياتات مستر مكلخال VP National Security Advisor زغبر وينان سامزلنا European government سامزلنا riddled stuff on their own WhatsApps, even about their own colleagues. So it's not that brutal. But on another level, it really is unvarnished contempt for Europe, and that is really going to hit a nerve. And this again on top of, we already had J.D. Vance, who is emerging as a very influential member of the Trump administration, and not just the normal vice president who sits on the side and does very little. We had him in Munich berating the Europeans and saying that there was no longer any free street speech in Europe. We have Musk, who regularly intervened with Keir Starmer, saying that Keir Starmer had shuttered free speech in Britain as well. At the weekend, we had Steve Witkoff again saying on a podcast in the US that Europe was dysfunctional, and it's this unvarnished. So انتهت بالدلا بحبشا اتي زتقبر تشات فلوي نغر ايكونن مالت بوليتيكانياتات بدحر مغارجا مسعرختم دي اب تشات ناتو نخال حقر دي نغله كداخم نبور نغري اذن ريو زلنا كن داركا اتم محدرا انصار امريكا اتم محدر دونالد ترامب انصار امريكا انصار اوروبا زلو مرغتسي ናይ بحق زفره ويون كبيد مخاني زردهم زلو مغنياتو نابنت تم مختل بريزنت زبال زلو مختل بريزنت كامالا هاريس مختل بريزنت يعني نيرا دارغا ابا واره دي ولا كنديا تر نيرا ولا حنت زر اسرح اي نبره فديهم لهم جيدي فانس كن a very important team اكداسي بزحات كم زبلون بريزنت كون كم زخل اب زقصل زلو ترم ناي 28 تزغبر مرجع البريزنت نت معناته دونالد ترامب كودادر سلازي كل دسو كودادر كم زغل زبل مرداتاون الله بقدي بالحقيقه لما ان دونالد ترامب اصبيغو يزحل فسو لازم ناي دونالد ترامب بيز ملو بملو كفتو يخلد يتحطو ذاتس واي دما لك كاب دونالد ترامب مور اكستريم ناخذ زمت زلو معناته ات بيز ناي دونالد ترامب ات اكستريم فيو سي زفتو لذي دائما يلي بوزيشن نفسنا غراز زمت زلو بريزنت كون كم زغل بوغ ريبابليكانون دارغا مردات الله مسك ورادر زغل اندعي حجي بزي كن خلنا دما انتنا نرزلنا قبل علي دما توم كالوت بوليتيكانيات ناي منيستر مكلخال دي قال كلاتهم تقابلهم قبل اوروبا زلو مرداتا كبيديو الى ماسك طريقه اب جيرمان بوليتيكا متتتاو غبرنيرو بتدما نعد انجليز برايم مينستر دارغا اب نايتي جبنات ناي اب حدا جبن اذا لكايلو دارغا انصارو سفز هونه كامبين جيرنيرو سلازي الى ماسك دما كن متاچر والو تمدارنا ترام مالتي زيوم سباتياتهم بكل منقدي نتي اوروبا زبال عتيقهم لكم زلو زري زدمان اوروبا سيريس حتى كون كم زغل ويون قداي كون كم undisguised contempt dismissal of Europe, which will really hit a nerve, I think, and so far we've had little reaction from European leaders on that, but it's quite a surprise to see quite the level of it. And it's different to Trump. Trump is much more talks about the transactional matters, the free trade, that you're not paying up in NATO. Vance and some of the others appear to have a much more ideological dislike of Europe, a dismissal of Europe, and a feeling that it's just lost its way, it's too liberal, it's too old, it's to be forgotten about. Because كم تريد اللهم زيد تدي حمام ضل تسمع عم زلو دونالد ترامب
نتادري هذا اللو مخصب يابتنك دي يشكونا له أبتقى لما لي قبرنا له زبل مردات هاي زلو زي ترانزاكشن عليو إيروبا وحيت أمك خطو اليوم أتوم كالوت جن بعد جيدي فانس ideological تجمع لهم إيروبا أرجيتيو تو ليبراليو بحلونج لما لي استبلا شويو جلوباليست زورويو لذي بزح نبي إيروبا تبغى زمدنا نخو قبر ويون إيروبا نكغير ملكو نكغير كما أتوم يمانا يكم في بوليتيكا نخمصو امبر كم زلون أوروبا متيوم سوق قبرو أي فتوني مزلو زغان أوروبيان كم حدا عبي صفعيد كوين خصم معمي خلي قلنا بيكت كي تخلي بحين تبلك عن تتكبري. As we actually do have breaking news coming in, where the White House has announced that the U.S. Will start lifting sanctions on Russian agriculture. This is huge, isn't it? Because we also have progress being made reportedly on a ceasefire in the Black Sea, as well as on energy infrastructure in both Ukraine and Russia. This, of course, is being done without the Europeans at the table. Up until now, the Trump team has. بريكنج نيوز متي وسدما أمريكا أبتنا حرشات غير زنبرة جراب للرشا قتل علوم خانة بتستجبر زتي أب سعودية عربية نتي جدا قتل المخانة حرشا كم ما حرشا استحازنا إندسترينا الرشا ما قداسي بدرجة أب عالم قال كابتن زعبي مع دخول شتو هجريم زي أب حرشا يقولنا ولا أخلي مفرايدي قال بلون سفز قلنا حيلي زلو سلزي رشا أقداس كونز غلي زقدايزي أمريكا دما درو السعودية زقبر ولا حنت وصيتاي نبرون تديل قبل خلو نا أمريكا وصيتني روي درو سقمتك قبر جميرة مالو رشا بوغنم سقمتي قبر لو مالتي سلزي نيروبا دما بفصل كي تزارب أوروبا كونسالت خي قبر زقبر زلو سانيزي زبو نيروبا كسا كندي تنعيقهم كم زلو been calling on Europe to do more to ensure its security. Now we have talk of this coalition of the willing, and then the Americans are like, actually, no. Yeah, it's, Europe is really on the back foot. It's impossible to keep up with this. Its own diplomats, its own ambassadors cannot keep up with this. It is hard to fathom any sort of pattern in this administration's behavior on the world stage. They love Russia. We all know that now. Ukraine is to be fobbed off in all likelihood as much as it can be. In terms of where it leaves Europe, the idea was for Europe to say, it's going to take us 10 years. We need to invest. We need to manufacture our own stuff, but we will stand on our own 2 feet. Here's a way where NATO can stay, but we will be a much stronger pillar and the United States can just stay in it. That was actually a plan to present to the Trump administration. Then on Friday, we hear Witkoff saying it's posturing and pose. They don't know what they're doing. The utter dismissal. It also leaves politicians in Europe in a mess. Keir Starmer has invited Donald Trump for a state visit. This is not going to go down well, this sort of comment about pathetic Europeans in Britain. And there is already considerable resistance to the idea of Trump coming. The French are slightly better positioned. The French have had big fights with Washington. بعفشة أنت نرزلنا تي أمريكا نيروبا جرا تقحفا زلا ويون disrespect تقبر زلا another level بقى أفكار درجة يوم جرام تقحفوهم زلوا كل تي أوروبا زقبرو زغل أخيبات زقبرو زلوا ولا حنتو كايو عدل زي وهابا زلوا أبتي زت السلام زقبر زلوا نشاتهم أبتي زت السلام أولا بوتانك وهابهم security جرانت كان دالو نغلينا كم زخ جبر نغلينا أبتي داق مهندس كنساتف نغلينا غملو منين يبلو أمريكا رما حنت سكندون قمت هيبوهم نيم زلو مسراشا ترى يودوا له مسراشا نتديل استد اليوم ناقبر ياخذ له امين disrespect رينا انا بعلم كن كبزي اوروبا زوردا زلو disrespect كن يلا ولا حنت قبركم زي كل ترى مالو ام شور ابتناتهم اوفيسات اولاك هرمكم زو علتهم بوليتيكنيات اوروبا بحركان مالتي there is nothing they can do كاوصاي بعفهم كيزاربت تحيزهم تزاربهم ناي دونالد ترامب محدار ترير زغنا ملسي كبم سقمتو كوس زغلي سلازي بقى موت حسي كاينو ما با وحيت اماتم ابوش بينهم كاينهم حركانهم كوصو خليهم دغوتي خاكن كتزاربلو ناي تخلي هايكونن سقمتو خوزدو كزاربلو ناي كلن يمنز غدايزي امريكا كمي اغنور جراتو مالا ابتطاولا نخيساتفو እዚ ጉዳይ እዚ ንሰኪሪቲ ናይ ኤሮፓ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ከአሜሪካ ንላዕሊ ናይ ኤሮፓ ዝምልከት ጉዳይ ግን ናይ ኤሮፓ ጠቅላላ ካብቲ ጌም ኣውፅኦሞም ዳርጋ እቲ ጌም ኦቨር ዝበሃል ናይ ኤሮፓ ኣብ ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ብተግባር ኢና ንሪኦ ዘለና ዘሕዝን እዩ ድማ
before. Remember Iraq, and the French stood their ground, and most people might agree, I think, that history proved them right. The French are all used to this. Yeah, exactly. AUKUS was not too long ago under Biden. Exactly. But no politician, because there is only one presidency in the United States, it's Donald Trump. All politicians, all Europeans have to find a way of dealing with him. There is no other choice. But they will not enter into this fray as far as possible, but take the message that this administration in the US, and possibly the next one if it's J.D. Vance, doesn't have a lot of time for Europe. ብሓፈሻ እቲ ፀገም ድማ ኣብ ሕጂ ክውዳእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን መሊሱ ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ሕቶ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ድሮ 2 ወርሒ እውን ኣይገበረን ኣሎ ሜይቢ 2 ወርሒ ገይሩ ኣለኸውን እዩ ላይክ ሲሪየስሊ እቲ ሕቶ 2 ወርሒ ገለን ገይሩ ኣሎ ሕጂ ክንዲ ምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ናይ ምትእምማን ፀገም ፈጢሩላ ኣብዘን 2 ወርሒ ጥራይ ኢና ንርዳ ኣለና 4 ዓመት እዩ ዘለዎ ኣብ 2 ወርሒ ጥራይ ንኤውሮጳ ኣብ ከመይ ደረጃ ፍርህን ስግኣትን ኣውሪድዎም ኣሎ ኢማጅን ኣብ መወደተ ናይ 4 ዓመት እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ድሕሪኡ እውን ዝመፅእ 4 ዓመት ዲሞክራትስ ዳርጋ ኣይዶኖ ገለ ተኣምር መፅኡ እንተደይ ተንስኦም ታሕብትን ያትይዎም ዘሎ እቲ ዲሞክራትስ ዝበሃል ፓርቲ ስለዚ ሪፓብሊካን ሞር ኦርጋናይዝድ እናኾኑ ይመፁ ኣለዉ ሞር ደገፍ ናይ መንእሰያትና ረኸቡ ይመፁ ኣለዉ ስለዚ ብመጥር ኣብ ዝመፅ ዘሎ ምርጫውን ዝያዳ ክዕወት ትኽእሉ እዮም ስለዚ ኤውሮጳ እቲ ሽግሮም እናበኣሰ ክኸይድ እምበር እናተማሓየሸ እናተፈትሐ ክኸይድ ዝኽእል ሽግር ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ማዕረ ክንደይ ኤውሮጳ የማርሩ ኣለዉ ሕማቕ ይስምዖም ኣሎ እቲ ሕቶ ካብዚ ዘለዎ ንክወፅሉ ዝኽእሉ ፀገም ከቢድ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ሃርድ ሲቹዌሽን and again I'm not sure if the man comes with the map Not to say that the U.S. is by any means perfect. The U.S. also has supply chain, procurement, and armament issues, and is not the indispensable nation, to use a popular turn of phrase. Nonetheless, the U.S. is just a much more dominant military power. And in a way, for all the criticism that we're hearing directed at Europe, there is some truth to it, right? The U.S. is a dominant military power and can do things and project power in ways that European states just simply can't. When Hexeth writes, we are the only ones on the planet who can do this, does that contradict in some way what Donald Trump has repeatedly said about the U.S. no longer being the policeman of the world? ብሓፈሻ እቲ ሕቶ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ካብ ናይ ዓለም ፖሊስ ወፂኦም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ጥራይ ክሳተፉ ይደልዩ ከም ዘለዎ ግን በቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም እቲ ፒት ዝበሎ ድማ ንሕና ጥራይና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ንኽእል ብጀካና ነዚ ክፍትኖ ዝኽእል ዓቕሚ እውን የለን ጥቃና እውን የለን ክብል ከሎሲ እቲ ፖሊሲ ዝተቐያየረ ዶ ይመስል ይብል Well, I guess there's a difference between ability, willingness, and the question of should they do it. The United States can do these kinds of operations and can be the policeman of the world, or at least has tried to. Doesn't mean necessarily they should or are willing to. In this case, there's clearly the decision that they were willing to engage in this kind of operation. And then in that case, they then have the ability to do it. So these are slightly separate things. I do think it's really interesting that what came out of the excerpt, and I want to emphasize the excerpt of what we've seen in this exchange, because Jeffrey Goldberg, of course, did not give us the full picture of this back and forth, that there was a fairly reasonable discussion about policy, pros and cons, the potential domestic political blowback, how the American public would receive it, these kinds of things. And this might be a very low bar, but given what we've seen publicly from the Trump administration about their sort of shoot from the hip, every day seems to be something different, very unpredictable, it's at least maybe somewhat reassuring, maybe that's too strong of a word, but reassuring to see U.S. officials are engaged in policy questions and debating. ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤውሮጳ ሕቶ ከቢድ ሕቶ እኳ እንተኾነ እቲ ዋላ እውን እቲ ተዘሪቡ ዘሎ ክንምንታይ ኣብ ስምዒታት ኢኻ ክትሪኦ ትኽእልን ክሕርቐካ ዝኽእል እንተኾነ እቲ ሕቶ ግን ጌጋ ዘለዎ እውን ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓያል ምዃናን ድሌት ኣለዋ ድየ የብላ እንዳ እምበር ሓይላ ንክትጥቀም ወይ እውን ነገራት ብሓይሊ ክትፈትሖም ክትፍትን ንቡር ኢና ኣሜሪካ ስለዚ ንኤውሮጳ ድማ ዓቕሚ የብሎም ምባሎም ኣብ ሕቡእ ቻትዮም ከም ኢሎም ሓሶት ኣይኮነ ወላ ዝተጋነነ ኣይኮነ ነቲ ኩንነት እዮም ገሊፆም ግን እስቲ ኤውሮጳ ፅቡቅ ክስማማ in intelligence and covert operations at Swansea University, and we welcome you again to DW, sir. Do you have an idea how a journalist could have been mistakenly added to such a chat? I mean, it is not unthinkable that in Washington, people in positions of power would use signal. And there's even Goldberg has made the same point that he was somewhat surprised of having the national security advisor adding him to a chat, but it was not entirely unthinkable, although even at the start of the whole ordeal, Goldberg thought that it might have been a scam, which it turned out not to be.
make something clear to us. You say that it's not unthinkable, but why are messaging apps like Signal not suited to discuss classified information? I mean, they are messaging apps. They are encrypted and they're also open source. So there is a certain degree of security, but we see. عفشا بخمي من قدي أقات يمزبل زربا عبد راما فتير زلون دي أبا أمريكا كمتري وزلهم أبتي كونغرس وين بسفح تزريبي. This obligation because I think it obviously is a very significant one in terms of American national security. Thank you, Senator. As you know, the Office of the Director of National Intelligence provides oversight over these different 18 intelligence elements. Leaders within those elements are empowered with that responsibility to uphold the trust that the American people have placed in them. In this example that you cited, both Secretary Hegseth as well as President Trump completely Now, France 24's Fraser Jackson was listening to that testimony. Republicans are going forward as though it's business. عفشا تي أمريكا نتيوم حلافيت نايتي انتليجنس كوميونيتي تبهال أمتي ما بوحدي توما بزح كركر زفترة كنا وداينيرو وشتاق وداينا أمريكايو of course إيروب أجن وينا بلغدي فومالو أقدر سمع رافينا أنا تزلنا كلنا قرنا رانا أقدر سنتو نسألوانا تو كنفلت كأجزانايو على مناكس عكنا يتغير كم زلادة ما تاريخنا تقبر خلو نريو لنا ريبورت نقبرنا لنا I hope قلنا نقر هسكم لغت كونو تسفى قبر لايك مقبار سبورت مقبار تقف محاب ناي ووترو حتى نايو نايلو مهار سابزخن ودينا بكالك سام الرهب تتصبغو تشاو